Dengar apa ya? Jangan, badan. Bang Itan nih, dia kayak makanan petir lah. Abi तरह ini. Nah, bah. Abi ke karindo nih. Abi gomal tahu katanya kualan dulu, bah. Ini jadi kata apa, bah? Berarti mereka biarin dulu nih. Mereka betul gue dan ane din. Saya betul bulan dan nih. Bentar dia tuh dia. Bongkar di kali ini kau mana? Harga terima. Ya, Bang. Anda gede wala rin ba? Mantap. Ini kan, tekan tuh, Bang. Dan udah balap, Bang. Ini kan, tekan tomai, Bang. Jauh ni bang. Tumde hai baby ini. Aulan deh. Mela ya makeup tuh di nopo. Kamu hari dia nggak tahu. Ya, coba. Ani mana bayar ye? Bayaran deh bang ni ke? Bang Ino ni. Kau bilang deh. Bila ni apa? Umi dah, bambal dah. Bila ni apa ni? Ini kau ini loh. Dia mati apa kau ni? Ini panjang aja. Aduh, dia pambang dia. Dekar. Mang boleh kau berada bayar lepas. Bawa dulu nanti. Ini kau mau berpasti yang mana?
Gila kau, karena maafan. Ya. Kalau jangan ini kamu bisa ini. අයියෝ මේක ඇරුවන් Lu Herman, gimana kamu? Gedung suka ada di mana? Mau ikut kan? Tadi lu orang mana? Ya. Ayo, මොකද සාලා? wih, ini kamu kan? Mau kerja mana? Jangan bela mereka itu nak ada kerana. Baru mau kerja. බලන්න. යාළුවා අපිට ඒක කරගෙන බෑ. Baba, padi gini ni. Bala දැන් මෙතන පිස්සු ගෙලින්න එපා. මතක තියාගනි අපි එකට ඉන්න ඕන. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ කන කියලා තේරුම් ගන්න නෑ බං. ආමේ ඔමයි ගාමේ වල පොත් කරවයි. බල පිස්සු එදෙනවා. Mang kiwane bang, beli di bandara kan ini gis kartu dah keren ya, ini gis kartu dah nih, ini saman nih, beli kiwa tiyen. බගියේ දෙයන්න නෑ. Jadi ini kali bang yatta. අය බලන්න හරි. බලමු. සාලා. අමුස හොඳින්ද? මට දැන් තේරෙනවා ඒක හොඳින් කියලා. දැන් ඒකට විස්තර කරන්න. Jako, muda ini kemana nih? Mu pandi dia nih. Adik gini mu ini kali ya, kalau nak tahu kan, gak punya. Anna, hari yang pertamanya, adiknya berapa? Hari macam, nih kandungan itu kan? ජෝග්ද බලනකොට යකෝ ඉන්නේ සොම්බි කෙනෙක්. Tunggu, bukan dia boleh ikut bilang atau? Aku, awudu pahati semang adare keri. Bayi suatu mata making badi kita berulang lebih gila. Hah? Aku cuttak badi ini sah, cuttak kain dia gila. Bawa kata kerja tu verdi macam. Hari, හරිද මේ මත කියන්නේ? බලමු. ආජොලට එක්කව. තොරණන් කියලා නෑ බං. mata ni udah di jalan nanti. Zed. කාගෙන් තමයි ගෝලන්නේ? කලින් කැලගෙන නේද? මං හිතුවා තමයි සාමයේත් එක්ක කතා කරන්න ඇති කියලා. තෝ ඒක එක්ක පිටපන්. Balik kemarin bang, make zombie teman. Iba tete